Allah minta lo berjuang dengan batas lo gitu. Andai kata ada perjuangan, jangan juga kalian ngekembosin gitu. Andai kata kalian nggak bisa ngerasain yang mereka rasain, kalian hatinya binatang apa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah ada pesan dari anak-anak Gaza tentang bagaimana keadaan mereka di sana. Nih buat kalian yang masih punya hati nurani, gue dari awal udah ini mudah-mudahan gue kuat ya ngeliat ini keadaan. Buat kalian yang masih ragu-ragu apa ya, Allahu Akbar. Zionis itu sedang membunuh, Zionis itu menjajah, Zionis itu menipu, Zionis ini merampas hak hidup saudara-saudara kita di Filistin, anak-anak di Filistin. Kalian di sini mau memboikot aja masih ragu-ragu. Hati kalian itu apa? Nih dengerin pesan anak-anak Gaza nih. Salah satu dari anak-anak Gaza nih ngomong buat kalian yang masih punya hati, yang hatinya masih manusia, bukan hati binatang. Allah. Nih dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. غزة حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، واحنا كأننا اصلا مش موجودين، ولا حد ساعد، ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت. Masih punya hati kalian. Anak umur berapa ini? Ribuan yang seperti ini. Ribuan. Terus ini kalian masih nggak malu gitu ya? Mau berjuang masih nanyain solusi lah ini. Kalian nggak malu apa? عم بيموتوا الناس حاليا. Semua tempatnya mereka hancur dan mereka tegar loh. Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. Sampai nggak tahu gue mau ngomong apa. ممكن هدم البيوت كلهم عليهم هم واهاليهم وعمامهم واخوانهم اخوتهم وهم نفسهم. Nih demi Allah, kalau kalian nggak punya hati, itu nggak tahu lagi gue. Kalau hati kalian emang hati binatang aja nggak sekejam kalian gitu. Ini kalian lihat ini keadaan, kalian masih ragu gitu. Di mana kalian? Kalau nanti ditanya sama Rasulullah, gimana kalian? Ditanya sama Allah, apa yang kalian perbuat melihat saudara-saudara kalian? Kelihatan ini apa? Apa jawaban kalian nanti? Hah? Apa jawaban kalian nanti? Kalian di sini keadaan nikmat, enak. Kita membantu perjuangannya, nggak sampai kita berkorban-korban kayak mereka. Rumah kita nggak hancur.
Allahu Akbar. Ya Allah selamatkan anak-anak Filistin. إيه حتى هم متوجعين. كيف سامعين؟ كيف سامحين لغزة هيك يصير بيها؟ Iya, kenapa kita biarin gitu? Kita udah nggak bisa nolong yang menghentikan ini genosida ini, menghentikan ini penjajahan, nggak bisa kita. Tinggal memboikot aja, masih ada alasan macam-macam. هي جزء منكم، هي منكم. كيف تدعوها إلها؟ هي بس تكون منكم ولا فيه. لازم تكونوا إيد واحدة مع بعض كلنا. كلنا نكونوا بإيد واحدة نساعد غزة والعالم فلسطين. مش بس غزة اللي هي بسمع بلد حرر يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية. احنا نتحرر خلاص. ضربتونا قتلتونا متنا انضربنا وحسنا ان احنا نعمل ونساوي. ماذا نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين عشان نطلع نتحرر نعيش بالحرية نعيش بالأمان. Allah nggak minta lu ngalamin yang mereka alamin. Enggak. Lu enak, lu di keadaan yang enak. Allah nggak minta itu. Allah nggak minta lu berjuang melebihi batas kemampuan lu. Enggak. Allah minta lu berjuang dengan batas lu gitu. Andai kata ada perjuangan, jangan juga kalian ngegembosin gitu. Andai kata kalian nggak bisa ngerasain yang mereka rasain, kalian hatinya binatang apa? Kalian sudah berhati binatang nggak? Astaghfirullahaladzim. Udah, gue nggak mau lama-lama. Deh. Ini buat yang hatinya masih hati manusia, bukan yang hati binatang. Walaupun gayanya ulama, gayanya ustadz, gayanya agamis, tapi hati kalian hati binatang. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin ya Rab. Ya Rab, Allahumma ansuril muslimina fi Filistin ya Rab. Ya Allah selamatkan anak. غزة حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، واحنا كأننا اصلا مش موجودين. ولا حد ساعد ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهدم البيوت كلهم عليهم، هم وأهاليهم وعمامهم وإخوانهم إخوتهم وهم نفسهم. إيه حتى هم متوجعين. كيف سامعين؟ كيف سامحين لغزة هيك يصير بيها؟ هي جزء منكم، هي منكم. كيف تدعوها إلها؟ هي بس تكون بالنسبة لكم ولا فيه. لازم تكونوا إيد واحدة مع بعض كلنا. كلنا نكونوا بإيد واحدة نساعد غزة والعالم فلسطين. مش بس غزة اللي هي بسمع بلد حرر يعني إلا الحرية
ولغزة ولكل المدن العربية. احنا نتحرر خلاص. ضربتونا قتلتونا متنا انضربنا وحسنا ان احنا نعمل ونساوي. ماذا نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين عشان نطلع نتحرر نعيش بالحرية نعيش بالأمان. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.